punya tu bunda bangadon kam. Ni miit punta kasni te kapun yung nga kam dan pisah syuk. Oh, ngadon ludu ka pisah. Mamlang mi ida kato ngi hablai jadukan mun Pak Richard. Oh, ngaperkat batab dakan ne? Mi hablai jadukan. Tu kita duduk dengan lekna. Nalor bang abit. Dang bit. Wow, kakla. Anjina, kau duduk tu. Ngawan papun ya keduduk. Ko ang hanam don pisah syuk, ngada ate pisah ru. Ko ang kam dai. Beli dah pisah, jumpa kam deh. Tip sa kun ngai kan ka pisah. Ko ang hana hap lek thap hadukan. Oh, ngasu tu. Deh ba, don pisah syuk apun. Habal li recas kan. Oh, tip sa no kun. Tok kun ngan lek. Ngan le, up phang na pundet na kajing to ang ne. No. Melat, wan sini mau. Boy, ciyo. Pak. Langsung. Punna se. No. Ladu network. Lapas. Ano. Tapun nga. Baik, lapas lu. Kayak gitu. Put. Kelak terika Bieit Tynrai pate. Ini kamu baik. Setelak hit. Ano. Na iking nga niyo sukong ka ne. Mewan ramen no banyak kan ya kajajing tau. Marsun mi kamu baik. Di mga bakin ng kong. Kane kamu baik. Ya keren beriu nang nesa jengai. Kamu baik. Baik. Kadoru setelak. Put. Kelak terika Bieit Tynrai ate. Si telak stang gadi ata. Haklemnya tu kadet situ. Your mobile number will be expired soon. Hello. Please recharge before expiry date. To avoid your validity close. Nga tu ne. Without Ketip lu. Beli ngebram saja kunta. Wah. Mga tu me ketip lu nom soso. Makala saja beli kunta.
Baru kelak, ya keren nyepen suatu.